Wewe mtu anafanya error kurezo, unafanya unamfuata hapo, unabeba image, unabeba ile pande ya ile photo, unajiwekea hapa plus, unaanza kumtupia conseil, jua kusema dunia ikuone ase wewe ulimkonseye. No, pardon. Maisha ina vile. Ile shauri ya kushauria mtu mwebawili na shauri ile ya kushauria mtu kudunia mzima imuone, iko vitu mbili na achana. Paske kama unapenda kushauria mtu mfate, na benye walitengeneza ma connection yao kwa mtandao yao, waliweka place yenyewe utasumbulia na mtu juu watu wote wakuone, na waliweka place yenyewe utasumbulia na mtu porque wewe naye muonane. Sasa wewe unabeba ile place ya mweba uli nje inapashwa muongee, unabeba unamuweka kudunia. Na ni aibu kushauria mtu plus ya 5 personnes iko nyuma yake. Tena wewe uangalie sema hii shauri nataka kumpa hapa ni shauri yenye itamharibu kiakili, na teta mwaribu kiakili tena watu bamingi watamcheka. Unaona ndugu, kama wewe unayua kitu na unaona mwingine na kifaa mbaya, na hata kama mko bamingi uangalia sema hapa tuko bamingi, hii foto yanafaa, acha nimcouvrir. Mena sasa tunakuwa kwa shiba wili, nitafanya nitamuonesha vile gisi angestahili kusema wala vile gisi angestahili kufaa. Mimi niko nafuata sana pardon, mambo ya reseaux sociaux mimi naifataka sana. Benye biko bakubwa kutushindia bale benye wanapasha kusema se hiki mimi mkubwa sipasho kifaa, hii erreur nataka kufaa hapa ni erreur yenyewe mtoto ndio anapasha ifaa. Me bakubwa kutupita njoo benye biko nafaa ile maerreur. Unajua atupendayo kukua naongelea kila kitu na shie jua kusema huyu anakuwa anapenda onekane njo nani. Najua maisha ni paka vile watu wanapenda kuona sasa wewe unataka kupenda onekane njo nani. Hapana. Anataka kupenda onekane nani? Hapana. Sasa wewe usipende kuonekana sasa ulimshauri yaka mtu kudunia. Wema yenyewe unataka kufanyia mtu, usipende paka dunia mzima ione sio uko na wema kwake. Hata kama unamshauria mtu, wewe unaanza sasa unamsaidia, ndio kushauria ni kusaidia, lakini muhali ile ya kumsaidia juu dunia mzima ione ile aibu yake, haumsaidie tena pale unafanya unamtesa. Oya mambo ya lange hii. Pardon bakubwa bazazi yangu, badada yangu, bababa yangu, bakaka yangu, bale bakubwa kunizidia wenye biko na comportement ya kuwa na shauriana ku reseaux sociaux, comportement ya kushauria mtu juu ya lange. Vraiment niwe rise. Na hata kama mtu kuna besoin kushauria mtu, utamshauri yaka juu public yone asema alifote. Fata ile option yenye inaongelea privé. Kuko option ya ma privé, kuko option ile yenye ko public. Ku réseau je m'assure que batu balifani baliweka ile vitu ya kusema hii fasi ni fasi ya kuongelea mtu mpublic, na hii fasi ni ya kuongea wewe na mtu. Ingia pale kwa wewe na ule mwalifaya erreur, umshaurie mwantre mwe bade. Na tena pale lumwa yenyu anazibeba ile conversation ya wewe kumshauria, hanaileta sasa ku public. Unajua hapana, wewe unashauria mtu unabeba erreur yake, unaonesha dunia mzima. Haina shauri tena ile, lakini haina mashauri tena ile. Ile na kwani zarau tuseme. Jule mtu alikuwa na kuheshimia, hata kuheshimia tena. Hata kuheshimia paske anaona unamwaibisha kudunia. Oya, hapana kufaka ile erreur. Shauri ya mtu kwa mwe naye. Paka shiba tukwe tunaona mweba kuwa mpashi kwa kufanyia tena hivi. Hata kama tuko nafanya erreur si badogo wenu baloko wenu, ampashi kwa natushauria kunini? Ku public. Oya, shauri upatia mtu ku public inamharibishaka cerveau, inamharibu. Beba mtu mweke kwa mweba wili, ufanye ushauriane naye, umshaurie mtu kwa mweba wili, ile shauri itamuingia na hata kushukuru sana kabisa.